A ovim nezavisnim medijima N1 i Nova S, antisrpskim medijima, nema tu trunke nezavisnosti i njih može opisati samo jedna rečenica: domaći izdajnik, strani plaćenik. Jer se te televizije predstavljaju u javnosti kao mediji, a u stvari su samo politički protivnici Srpske napredne stranke. Konstantno se napada i Srpska pravoslavna crkva i krizni štab i naši lekari, jer jedina njihova politika jeste što gore za Srbiju, to bolje za njih. Žele da formiraju pogodnu atmosferu, da dođe do toga da neko uradi ono o čemu je Čaba Der govorio mađarskim istražnim organima i da neko od kriminalnih krugova u regionu fizički ukloni Vučića jer im je smetnja. Suština je u tome da televizije N1 i Nova S predstavljaju jednu antidržavnu konstrukciju. Ovde više nije stvar o stranci, o programu jedne stranke, o Srpskoj naprednoj stranci, ovo je jedno apsolutno antidržavno ponašanje. I tako ti neregistrovani mediji postaju polako neregistrovane političke partije i njihovi politički aktivisti, a pri tom mislim na novinare N1 i Nove S, sjajno obavljaju posao, mogu čak da zasene sve one iz bivšeg režima. Ne rade ništa po pitanju, ako se već bave političkim informativnim programom, ne rade ništa o tome da informišu javnost Srbije, da se neko zaista zapita kako je moguće da se na tim kanalima antidržavnim, da se vodi perfidna, proračunata kampanja protiv države Srbije, pokrene postupak i da se vidi zašto se stvara takva atmosfera, jer kada pogledam Twitter prepiske, ja mogu samo da vidim da se određeni ljudi već sad utrkuju ili citiraju sa koliko metaka u leđa će da završi predsednik Vučić.